Mubunge wa MBERE KAREKE Mbiuki na becanite Utethio na njira ya kurungamira kithomo kia mwana umwe wa muthaka uria uraumbire kugwata MAKSI 450 kiri kigerio gia KCPE kikiranirwe kiumia kithiru. Mwana uyu uria umite mucii utikwibota na ugite kiroto kiawe gia gutuika mechanical engineer riu kiri na wirigiro wa gukinyanira. Martin Mugambi atumenyithie. Koni ya kianja giwandia chogoria KIRI gicigo mbunge kia MBERE munthi kuraujura gikeno na nkinya kiao gwaka GWITA kamwe. Mwana aroni muguno ARAGWETE MAKSI 450 kuma kianja gipuraimari onete weru nyuma ya kwagia wirigiro na kwithirwe mwinduni kuma ntugwira kigerio kia umire. Sister koni uria tuturite nawe kumorira mamu andikirwe ndathomagĩra kĩanjagi yandaigire ndi na max 4-5 ni ndakenie muno indi ntaije ngadi skulu atia ntu ni ndaije mama ati mbako bira skulu embega ogu twena gikeno nontu bwa obisi ya MBERE county kwigwe ringithitwe ntira bagestra gwanga nkaugo nontu agitonya o moiretu skulu abatigire guntu athine kenda andikwe aombe kuthomithio na mupucia kinya gwa kinyite. Roni ari mwana muthini akurite na gutumanirwa maturani na muciari yandikitwo wira Chemendi Nairobi mwaraginora mukuru ariuga bakwona MAKSI iraro ni agwatire baragia wirigiro na nkinya kurumirwa ikaindu. Mamu arandikirwe ambiriria kwandikwa maid kuma 2013 mwaka thaino ndathoma high school ndarikia ndathi college ndi college twainga skulu nenda kalaga na roni etigeria 1 week gucoka skulu karotha preparation na neighbor kamenya raro ni agatigwa ria aragwatire MAKSI 4-5 kwaria umanda ina stress nontu ndaije tulani akathi day school nontu mamu akwa mbele nyuma tengia fondi kwira mwana boarding school. Kiriro kia muci wa baroni kira kinyira mubunge KAREKE Mbiuki Timothy Kinegeni ari mutetheru wa KAREKE akiugaga muguna akathoma kuma kirachi kia mbere mwanka kia muthia kithomithagwi mubunge KAREKE Mbiuki kuma thaino mwanka ririkarikia. Ningwitikia riu ni nwe number 1 thiini wa MBERE constituency thiini wa Tharaka Nithi yonde kugwata MAKSI nyingi muno ye public ndi primary schools. Rindira turerirwe mweshimwa no kala ugire twije to confirm riu tuyata obisi yae na mweshimwa twira u mwana u akathomithwa ne full sponsorship wogu ochukure ira agetwa na twauga auga arenda gwitwa mangu etwa mangu twauga noko no nao theto ciaro ni kugwatwa mbaru na nkinya gutetheru aira gwatirwa na aturi bathokwe ni akianjagi bakimuragia nkinya gutetheria mwaragi no yu athomire na aturaga mucie bio twe aturi bakianjagi gatukenete muno nontu bwalo ni kugwata MAKSI wa gwatite na tukakena muno nontu bwa mweshimiwa KAREKE ni tontu KAREKE ni atururite manene riu ni tukenete muno na ni thank you muno nontu bwa gututetheria kana gakagetwo na tino katuraulagia loni akugwata MAKSI akathiku kuringana na buria nicha ya mujua wekari na mwalo agina riu ni katukulagia atiri mwalo agina tikababu musoire kanyamu gakulutaga nau kenda loni eja lutha akalokonaga no gya kuria. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia MBERE mbitagwa Martin Mugambi.